Vei Belh vek ule tuntruma hianin Mumbai a Mizo pathumin COVID-19 an vei ti hmuchhuak bel ani thute COVID-19 damdawi hmuchhuak tak takem ti thute USA in WHO tranpuina ati tople ramhroi tu dangin WHO thawangan hau thute le Brazil ram president in nazoka in khar khibdu tu an health minister ban dai thute kan ngai thla anga pakhatna chuanin Mizoram House Mumbai a Mizo positive hmuchhuak tharte chungchang hi han ngai thlam sapot mayela Directorate of Information and Public Relations in press release asiam hi chiarila achiang bermai ome Mumbai Mizoram House a omtezinga COVID-19 positive mu belani antia hetiang hianin anron chua April ni som pathum khan Tata Memorial Hospital a in an kolmek Mizodam lo chu COVID-19 aveti hmuchhuak ani ta ka wangin Brihan Mumbai Municipal Corporation malak na in health lama thu nei tu ten ave hmuchhuak tak umna Mizoram House dormitory a omtele cancer survey midangte nasopharyngeal swab sample somni test turin an la a sample test result hi voin April ni som pariata hian hriat anita Vanduaithlak takin mi pathumin an veiti hmuchhuak anita ani heng positive hmuchhuak tharte hi mi pa pani le meiche pakhat ni in cancer survey pani le an mani ompui tu pakhat anni chanchin hriat ani vele Mizoram Sarkar Health Minister Dr. Ardal Thangle na chun voin khan Maharashtra Sarkar Health Minister Rajesh Ankush Rao to pe chu phone a bengalin hengdam lo hmuchhuak thar pathum te hi arang thayang bera boipui turin angena hengin na hi ngai poimo in COVID-19 en koln damdawi in Seven Hills Hospital a da ngalan ni a tundin huna soisel na le harsatna an nei lova asim tompo alang lawani Mumbai Mizoram House a thengjong jong zinga sample la test lo po arang thayang berin test an ni ang Health Minister Dr. Ardal Thangle na chuan engwang chi in nge Mumbai Mizoram House omten hen an na hi an kai ti hriat ani lova ave hmuchhuak masak ber kha akai dar tu ani ti finfian engma om lowa chutiangin midangte ain ama anatna alang chuak masamai jok te po ani theiti mi puiten kan hriat a tha ati a miril rotina thei tur zonga social media le mundanga trongkam manglo turin mi puite angena COVID-19 veite ming thalak le anni na tilang thei thil social media le thil danga thedar lo turin mi zongzong angen bokani Health Minister chuan Mumbai a Mizoram mi COVID-19 vei hmuchhuak masak ber po tundin huna a tha a akhosik po damdawi na lu hnuwa om tori lova akhu po azia baka a om pikte po azang khaya zanmu that thailo po anei ri lo ti soin ICU da ngai lovin general wata oma apasal po test negative a tuna hian Salvation Army Red Shield Hostela a omme kani atibok Mumbai lama kan unaw COVID-19 vei mek te tan hian itong trai molang u natna dang nei sa chunga han Vei Belh chu ril rulam thleng po angong dan tur han ngai to ila itong trai pui mol rengang u panina chuanin COVID-19 damdawi hmuchhuak ti thu athang na sa hle maya social media lama kan lo mu anga WhatsApp te Facebook te po US company pakhat Gilead Sciences te siam remdesivir chu COVID-19 damdawi ani angle chumi manga anen kolte chu nili chung leka damdeu zelang khopa soyani a China hena pek vian tum lo thu an soiti te tarlan tel ani le zelani ma se hi thu dikzik luak lo ani a kan channela video masalama po khanin he damdawi ming hi kan lam ngun khop maya atira tang deuh tho khan China chuan he damdawi hi damdawi dangte nen a en chin chho renga chuti chuanin remdesivir hi beise om ber pol ani zel thu te po kan soi to ani kha tuna po hian remdesivir hi he ripui en kolna turata na damdawi anga puanala ni lo shrimshima en chinna an nei mek chaw ani a tin he damdawi hi COVID-19 en kolna atan hian lohman tlak ta viau se China hne na hian pe ve du lo po ni se China tan chuan boina tham atlingwak lo mai thai ani achan chu remdesivir hi an ram damdawi company Bright Gene chuan February thla dai to khan asiam dan an thiam thu an lo chhuah dai to a Gilead Sciences te mai an za wangin a hral chuana lama an phalna an dil tur thu an soi dai to ani Gilead Science te hian he damdawi hi China hne na lo pe du lo tak po ni se China ram chuana boi pha don lo hle ti na ani chu he damdawi an enchin na hmun pakhat University of Chicago Hospital a enchin ho tu Dr. Kathleen Malain chuan chanchin lomam tak chu kandam lo te chuan dam takin damdawi nan chuasan thei hi ani a kan en kolzinga thi chu pani chian omani tia asoi live video pakhat chu State News ten andong ni in soi ani a amero chu University of Chicago chuanin
Dr. Malay ni tu soi hi thil chin chang fam kim lo ani thuan soya en chin na nei mek na thila information kim chang lo tak mai lo pu ruwa chumi atanga thutluk na lo siam chu apui tlin thlak lo mai ba ka science zirna atang po in rin tlak tok lo ani ti inan soyani ramde sever hi gili sciences test sponsor na nuaya khovel mun sang sang mun za somnga pani zeta mi sang ni zali te a en chin me kania april thato pa hianin result rate chen thai anin be se ani pathumna chuanin Trumpan WHO tran puina ti to patum thu hi lo soi le ela Trump chuan World Health Organization ne na poisa pek thin chu ti to patum tarup mai kha ani a he hi achan bernia asoi chu he shipui adar tran tira WHO chemuang lutukte mishing a in kai chon thei thu apuang har lutukte China malak dan WHO in atha en rei lutuka pandemic apuang har lutuk ti te China jin khapna tur WHO in adang khot lai rei lutuk ti te ani a WHO chuanin China tran lutuk le chumia wanga anram USA le ramdang point an torpha apu ani ber mai heti USA berin WHO ne na suma pek ati top hi apoina hun lo hle maya WHO hi UN no noyami ani a ramsang sangten membership fee an pek thin baka an phalza tang zelin voluntary donation an petrin boka USA hi an WHO sumlut za zela soma tanga som panga hi atho thina kumsang hi som pare ta tanga som pakochung khanin CNN soidan chonin membership fee le donation ate dollar makta doi zere som ko pathum atho ani WHO a donor lian berani a an dota hian Bill and Melinda Gates Foundation te an oma ani dota hen United Kingdom chuan dollar makta doi zali som thum pali point rate atho boka an hnuaiah hian in Germany te Japan te an in tlar thla a China hian dollar makta doi som rate paruk atho bokani WHO laka hian ramdang te po an lo ti taw ve zeu to a Cold War hun lai khan Soviet Union le asangoi zon puiram te chuan hun engemaw chen an lo chua san to boka WHO a USA a thulu tuka an ngai thei lo ani ber mai tunruma USA na huat chu Trump athil soi ba ka khian Taiwan in WHO member ni adu thu a soi faulaya WHO in member atana alalut ngam tlat lo hi ani a hi achan chu China hian Taiwan hi aram anga achal tlat wangin WHO ne na hian independent ram ni lo Taiwan chu ladut lo turin atia chu WHO hian alo pom tlat wang ani COVID-19 dona atana dollar tluk lading on khatal an mamobel thu an soilaya atho tam theiber USA in hetianga a hanti tausan ngut mai hi khovel ram hroi tu dangten poyanti khop maya he shipui do na konga hian khovel din mun a chau phasat an hlau thong ani hethili Bill Gates chuan demin chu thu hre ringot po chuan multi ati ding theialom tuna hian khovel hian hundang zonga in WHO hi amamo na sajok ti asaya heba ka hian komin bi ka Gates Foundation chuan WHO ta na dollar makta doi za somnga an pek bel tur thule heti hian dollar makta doi zan hi somnga chuang an pek to tur thu asai bokani heti la hian Bill Gates a hi mi then khat chuan COVID-19 rik siam chuaka chumi manga cover population ti tlem tu male a vaccine siam atanga lok na mu tuma an lo pu vele ngal boka Gates a hian kumsang ni sompanga khan khovel chu shipui leng laka confirm kurangai thule kum som lo omle tur chungin alo lenganga mi makta doi som thum ten tharuk chungin an thi pui theani ti alo soi ve boxi a vaccine du lo hole mu mangle thil tak chompor thin ho tan chuan rin hlelom ve tak chu ani thei tho ome heti la hian Germany Chancellor Angela Merkel chuan he shipui hi khovel pum huwa pa omze nei tak le chaktaka dotlan na nen chau kan ne theiani WHO hi kan thlop tlatani alo ti ve thunga khovel ram hroi tu sang te po an tong chuak ve nuala New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern po in Trump atran chan chuan omzia nei lo thule tu nang hun information kanin hril tona in nga na tlak thoron tha kanin pek zung ngai lai hian chu WHO hian atime kani ti in asoyani Finland sarkar po in WHO ne na suma pek chu ati puntur thu asoi ve boka Euro makta doi nga le achan ve apek tur thu asoyani Ireland po in WHO ne na asum pek chu alet lia titamin dollar makta doi som pek lina tum thu asoi ve le boka an foreign minister chuan Trumpan WHO tran puina ati top chu ripui wanga khovela boi mek laya chuan lam tling tok lo ani thu asoyani apalina tan chuanin Brazil lam lo hoi ve le ila khovel pum mai baka maniram thewa COVID-19 dowa kan boimup muplain Brazil president le an health minister tepo adodan chungchanga an thuai hmuhchhuak lo ani ang president jok chon health minister chu aban mak mai le Brazil president hi Jair Bolsonaro ani a
mandeu loka atraplai thalak rondar kha ani a chu thalak chu Italy president anrama covid-19 awanga damlo le thi an tamlutuk wanga trapanga lar kha ani a kha Italy president nilovin Brazil president zok hi ani a COVID-19 wanga trapni lovin sangni sompariata inthlan campaign laya chemte manga beina ato thu mi ma asoi laya atrap zok ani nge ani tichuan Brazil president Bolsonaro hian heshipui hi shritlang te ti lekinanga ya anramin kharkhip chu anram economy in achiat pha dona wangin trula tilowa kaihla om zual deuh chaute khungshana du'a malaria damdoi hydroxychloroquine chu heshipui damdoi atan afak vak bokani chuti line health minister Luis Henrique Mandetta thung hi chu doctor ni in heshipuya dodana faklo takania anram state sang governor ten in kharke pan puan chu athlope mema hetiang wang hianin president Bolsonaro nen hianin an thuai in mulo ta fomaya alal lo jok chu apertador mai ni in alangani Brazil rama covid-19 veite hna chloroquine an enchin chu nirukaliam chauti in ti to pania anen chin na hian dam lo zinga mun lia thena mun khat te chu tlema do sang deuh jok pe kan ni chuan he dam doi wang hian lungphu buayan neya chu chuan an nun na atan lo thon om asiam nga lawangin an chhun zom ngam talawani anti heti lai hian zirbing mi te chuanin Brazilian an rama veizat le mithizat apuan aya alet som pani atam anoman ringa te san nei tlem wang le an test chun te po result chu har thena wangin an report hi aniam pha mai ni in an ngai ani Brazil rama nurse pakhatin damdoin video la ka chuanin damdoin pakhata chuan covid-19 wanga thi to te chu an ngai sakman ri lo wangin damlo dang te bula an lamutlar del dulmai ani oma he video a alandan chuan damlo bul hnai maya chuan mithi sompali lai da an ni in alanga heti khopa an ramin atorna satlaya nazoka in kharkhip du tu an health minister la chu an president in a ban ri chu anisia an langai tu om chove hle don ni in alang